Ljudi, želite kupiti akcijnu kameru? Po najboljoj cijeni je možete kupiti kod našeg sponzora. Ako kažete da ste došli od nas, dobijate i popust. Znači, link je dole u deskripciji od Vemalo trgovine, to jest bez buy shopa. Podržite nas, jer ukoliko prodamo 10 kamera, mi ćemo dobiti jednu besplatnu. Znači, imamo mi neki udio od te prodaje 10%. I ljudi, prvo ide jedno obavještenje. Uskoro pokrećemo radio Tavija. Zašto sad baš Tavija? Pa Tavija je mjesto u kojem mi živimo, to jest jedno selo u Kostajnici. Jako volimo to selo. Znači, bit će radio. Ukoliko želite pomoći i voditi radio, možete se javiti na Facebook, a ukoliko želite samo naručiti želju, to možete raditi na forumu. Vrlo lako i jednostavno. Ali za sada idemo da komentarišemo vaše motore. U ovom klipu ima svačega. Dobrodošli u 11. epizodu! I evo nam prvo China. 4T motor, Andrej Savić nam šalje sliku, kaže Andrej da je to neki parthal. Ja pojma, čovječe, nemam šta je to. Nisam čuo, nisam vozio, nisam vidio. Jebaj ga. Grehota je da ja ovo komentarišem, vidi se da je nov motor, da nema packe, ali sigurno je, kao i Kivej, trebaš biti mnogo nježan prema njemu, da ga ne bi sjebao. Evo ako što se tiče mene, prvo trebaš da opereš motor i onda malo da ga uradi za sliku i to, ali ovako se čini motor super, znači nemam tu šta da ti kažem, da ne valja osim ove malo Felix Srđe, ali dobro, šta ti kažeš? Ja kažem da ovu sliku poslao Bogdan Ristić i da kaže Bogdan da je motor iz 86. godine. Pa dobro Bogdane. Pa ja. O super motor. Pozdrav za tebe. Hercules iz 74. godine. Ima oznaku BMW-a. Zašto? Ne znam. Nisam vidio ovakav motor, šta je ovo nešto preuređeno. Sliku nam šalje Daniel Vogorinić. Pa motor mi se sviđa, mada bi ljepši bio da ima manji volan. Ali ovako sve je ekstra, nek Bore još dodam. Ja slažem za volan i sam stavi svjetlo, nazad svjetlo i napred. I to ti to, da možeš fino vidjeti po noći. I jedna fina kagiva od Daniela Cvjetkovića, znači motor vrh, nemam šta reći. Čuvaj ovo, nemoj sjebati jat. Sviđa mi se jako motor, pogotovo ova boja felgi i sica, znači ekstra brat. Živio. Jedan lijep BT50 sa opet Ipon naljepnicama od Davida Milenkovića. Znači za motor nemam ništa da kažem. Evo nek Nikola kaže šta on misli. Znači boja je ekstra, ova plava boja, super mu stoji. BT je održavan, veoma mi se sviđa. I gdje vi ono dobijate te naljepnice? Ako si besplatno, hoći ja. Kupiš ulje pa dobiješ naljepnicu. Pa opet moraš kupiti. Pa jeb. CPA Racing! Šalje nam Edin Latić. Edine, imaš pravu pičilicu. I dalje, šta ovo piše? Arogan. Pa jebogat, Arogan. Motor ima znači ekstra liniju. Ni ovaj nisam nikad vidio. Piše nam malo više o njemu, koliko može potegnuti, koje godište i tako. Živio, Edine. Da, nemam tu sad ništa da kažem o skuteru, jer vidi se da je fin. I ovaj šem ti je dobar, ovaki imam i ja. Švabo. Sam ga ne koristim. I još jedan BT50, ali vidimo da je u malo lošijem stanju. Ali i ovo je super, znači nema tu ništa da ne paše. Motor, super. Eto, šta ti kažeš? Ja kažem veliki pozdrav sa Gabriela Suvalja i njegov BT iz 89. godine. Malo ga uradi i motor će biti, znači, kao što ja volim reći, perverzija. Pozdrav. Gordane Letiću, imaš fin motorić, mogu ti reći. Sviđa mi se što si stavio ovu gumu na kurblu. Treba malo to, ma ne treba ništa. Malo ga treba oprati ili je slika ovako ispala prašnjava. Nemoj srati, je motor super, nema tu šta reći, čovjek. Moram naći koju manu. Nemoj, čovjek sredio motor. Čovjek neuredan koji ja. Brate, nemoj se ljut, motor ti ekstra. Stav 2 retrovizora i to je to. Ajde, serti sad. Znači, nama svima poznata Yamaha Aerox, ova je iz 2001. godine.
posle Igor Jovičić, a Nikola ne kaže svoje mišljenje. Kažem da šmigalci ne upadaju ovdje. Malo je čim se polupani. A ovo, zelena ova boja i crna, znači ekstra pašu, samo nekako da izvest, da i šmigalci budu zeleni bilo da ekstra, ali ne da policija majku. Poljubim. Pozdrav za tebe Igore. Evo nam jednog Peugeota, pokušao je čovjek da napravi street racera. Sad koliko je uspio, pišite vi dole u komentar. Ja neću da hejtam, sliku nam šalje Karlo Batelić. Ovo znači nisi upropastio, još se da srediti, ali si počeo upropoštavati, a neko svako kaže dole svoje mišljenje. Ja bi ti sam rekao da ne radiš ovo od skutera, jer to ne može ispast dobro kad radiš od njega, da kupiš sad neki motorčić što možeš tako srediti već ako želiš. Znači od skutera nikako. Još jedna Yamaha Aerox, ali ovog puta malo novija, znači 2007. od Koste Glišića. Vidimo da je motor u top stanju, nema ništa da fali i jebi ga, toliko od mene. Toliko i od mene. Jovićaj tenka jebem, šta je ovo vidio koliko maski ima? Korišten za potrebe Jugoslovenske narodne armije, takozvane JNA. Sliku nam šalje Luka Dabić, to je njegov Apen iz 83. godine. Pa ne znam šta ćemo volike limove. A bježno seri. Kažem, znači kao što je ovako fino mašina uređena, tako sredi ovaj ram, znači sredi rezervoar, ovo dolje s pozicije vjerovatno za alat i čuvaj ovaj motor da bude što unikatniji. Jednog dana može dobiti veliki pare za njega. Za 10 godina sigurno, brat, uredi ovo da bude makina prava. Luna Vision, sad ako to prezime, je bagana stvarno. Motor 70 kubika, vjerovatno kitovan, iz 2008. godine. Liči mi na Kivea, a to i jest, vjerovatno. Pa šta da kažem, budi nježan prema njemu, jer će uvijek nešto otići ako si sileđija, a ako ga čuvaš neće. Ja mogu sam dodati da ja mislim da je ovo slika sa interneta, ali eto, vi napišite u komentare šta vi mislite. Znači Mile Arsenović, Peugeot Speedfight 3, po nama, dvica je malo ljepša, ali naravno ne može biti bolja. Motor je ko motor dobar, znači utegnut, to je sve maksimalno očuvano i toliko da ja prisjedem. Mile, koje godište ovaj motor i koliko si ga platio, piši to. Pozdrav za tebe. Jedan Kinez Sprint Pulsar, znači motor izgleda fino, ali jebi ga čim je kineski narod to zaobilazi, neće da ima sa tim posla. Ali mene se ovako sviđa, ali isto ne bi ga preporučio za uzimanje, jer vjerovatno se može naći nešto bolje. I šta ti je vamo sa ovom kočicom prednjom, što je ovako savijena? Nebojša Zdravkoviću, sve pohvale na tvoj motorć, iako je 2008. godište, on izgleda kao da je izvešen iz salona. Znači po liniji otkida, a po mašini ne znam jer nisam probao. Piši je li bilo ikakvih kvarova do sad i to će nam reći sve. Evo jedne Vespice iz 97. godine Sani. Pa mnogo čudan motor po meni. Valjda što si mu skinuo ovu plastiku naprijed. Jel sam ja skinuo? Yes. Sliku nam šalje Nebojša Mitrović. Pa jebo ga patak, ovo može i potegnuti sigurno 50. Piješ dole koliko može ići. Ovako ima jedna baba vozi kod nas u selu, ovako slično. Bio sam kod nje Honda. A jebo. Samo vrati te plastike i vjerovatno se nešto pravi oko njega pa se ovako slika, ali vrati plastike i to će to. Unikatan jesi. Dobra to vaš Škoda iza. Apen 4 od Nemanje Arsića. Apen ima prelijepu boju. Malo ga još treba uglanci, to je to, dobro. Ja sam rekao da vratiš okruglo svjetlo, ali ovo kvačisto ne stoji na ovom motoru. Nazad svjetlo, poklopac na svjeticu i ovako ti malo raspada struju i to će biti super. Ga sereš buraz. To će biti super. I ovaj sa rezervara čep od kanistara, to skin, molim te. Ja to nisam skonio. To skin, ako Boga znaš. Nikola Krstić i jedan fin automatik iz 91. godine, znači moje mišljenje da je motor full, samo eto,
vrati ili šta ja znam, stavi da budu iste felge. Vidim da se ovu prednju stavlja od nekog motora jer automatik nema fabrički disk. Zadnja me ljepša. Pa ako hoćeš već disk nađi ovu identičnu prednju ili stavi njegovu originalnu kao zadnje ili šta ja znam, nešto sredi. Ovako je ružno vidite. Ja mislim da ova slika nije dobra, da mi sve ne vidimo na njoj. Ali nema veze, Borislav je rekao. Jes da je fora, ima disk na automatiku, ali jebi ga. Kvari ti izgled motora. Ma meni je super to, samo da felge nađeš. Pa ja. Joj, vićaj ga u livadi, joj, ali fino izgleda. Vidje mališ je malo. Ovu sliku nam šalje Pavle Stekić. Kaže da je motor na prodaju, koliko ima zainteresovani. Neka Pavle prvo piše dole komentar, pa neka mu se javljaju komentar. 88. je motor godište. Pa po mojoj viziji naš bi sad ovako trebao izgledati iduće godine. S tim da bi ova zelena boja bila malo drugačija, ali nešto u ovom fazonu. Uvijek put zaboravio ja nas. Motor dobar, znači, nemam tu šta sad reći, Nikola sve rekao. Perica, Kravarski i njegovi motori, ATV i šta je ovamo, neki Zip, ma ja nisam vidio taj motor, ima 100 godina. Znači ATV vrh, za Zip ti neću ništa reći, evo nek Nikola kazao. Zip je vozan prije 7-8 godina, sad ga nema. Ma zapravo ima ga jedan čovjek što ga čuva, pa Riješ to. malo lošiji od Kivea, malo dosta lošiji. Riješ to. Jebi ga, ako ga voliš i ako te služi, neka ga. Možda je on baš pogođena. Riješ to. Aj Bora. Semir Hasan Basić i njegov Peugeot. Dobre tačke imaš, a još bolje u Peugeota. Peugeot u full stanju, ekstra fabrika, sve najbolje i sve pohvale za tebe. Jedan sličan imaju u našem mjestu. Ako nekad bude prilike, snimit ćemo ga. Mnogo mi se sviđa, dopada. I to je to. Ja nemam tu šta reći. I jedna prava pičkilica, odnosno pičilica od Stefana Susića. Apen je znači vrh vrhova. Što se kaže? Ja. Super brate. Ej, ja vidim da se ovo nešto ovdje tunirao. Ugleda neki karburator, ovo karburator. Jest, ovo nije fabrički cilindar. Čini se da je ovo od BT, ali neke 15-ke. Uglavnom dobro mu stoji. Jest. Ili ovo možda gljivica neka? Nije. Ne znam, ne vidim. Mutu slik. Uglavnom stavi ovaj projekat na forum ako nije teško i naravno ako je tvoj motor, ali vjerujem da jeste. Imaš ti još šta pristati? Nein. Evo ovaj isti, ovaj naš što smo ga popravljali, malo fiksali. Znači slika na ušum i ove vilice prednje ofara istu boju motori, to je to što ću ja reći. Dajmo ove podaj mu naljepnice ove vam. Ja. U ovoj epizodi ćemo odabrati nakon 3 najljepša motora, naravno izgled i naravno da su i ostali motori fine, ali eto, ovi su kao neki što se nama sviđaju. Znači prvi je od Edina Latića. Zapravo treći je. Dobro, prvi je do zada isto. A ja. Od Edina Latića, onaj CPI, drugi je onaj automatik u polju sa zelenim detaljima, a on crn. I na prodaju je taj automatik. Jes, da napomenem. I zadnji je znači... To jest prvi. A dobro. Prvi, nemoj stalno strat. Prvi i zadnji, nebitno, je ovaj Apenac 4 koji je znači sređen i još jednom kažem stavi projekat na naš forum. Imaš dolje u opisu link. I pozdrav! Ajde ser. Šta? Još niste rekli svojim drugovima za ovaj kanal. Pa šta čekate ljudi? Ovdje će biti objašnjeno sve. Znači sve. Kanal se zato i zove, saznaj sve. Obavezno like, share. Zapravo htjede reći podijelite video, ali prvo se subajte pa ga onda podijelite. To je bitnije, aha.